Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas vam predstavljam 5 stvari koje možda niste znali o Jimi Hendrixu. Svirao je naopačke gitaru sa lakoćom. Koliko je bio vješt sa gitarom govore video klipovi na kojima on gitaru svira naopačke, pa čak i svojim zubima. Inspiraciju za pjesme je vukao iz svojih snova. Jimi je često sanjao živopisne snove iz kojih su potekle mnoge njegove pjesme. Zbog toga se čini da neke njegove pjesme djeluju nejasno ili da vuku na psihodeliju. Bio je samouk. Jimi nije išao u muzičku školu, a čak nije znao ni da čita note. On je bio samouk i sluhista koji je sam naučio da svira gitaru i tako donio pravu revoluciju u rock muzici. Njegov najveći uzor bio je Muddy Waters. Iako je imao mnogo uzora, Hendrix je uvijek govorio da je Muddy Waters odgovoran za to što je on uzeo gitaru u svoje ruke. Njegovo pravo ime je John Allen Hendrix. Jimi Hendrix je rođen u Seattlu 27. novembra 1942. godine i tek je 1966. godine počeo da koristi ime Jimi kad je svirao sa članovima grupe Animals. To je bilo to za ovaj video, koliko ste uživali obavezno ostavite like, širite ovaj video sa vašim prijateljima i subscribe na kanal za još novih videa. Mi se vidimo u nekom od narednih videa, tada lijep pozdrav!